सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फंग्रिबा फाउबा कंपेंसेशन लौदनबा वारेप नखरे हौजिक फाउबा लेप्तना चथरगलिबा कांगलुप मसेलगी इरांगना मरम ओइरदुना नाकल अनिमा की मियोय कया असी अना मायोक नखरबसु nghan Churachandpur ge हियांगतमदा लैबा YPA ge GISQ hall da pangthokiba mifam amana irang manungda laikhidrabasinggi laigakna compensation pibaga loinana laigak ki thabak ama pigani haikibadu kuki singna taliba separate administration gi demand phangdriba faubade laudanaba indigenous tribal leaders forum na khangan khre haire Amit Shah na Jun kunmari da political party pumnamaki mifam kaukhre Manipur gi phibam khananaba tha asigi kunmari da political party pumnamaki mifam ama pangthoknaba Union Home Minister Amit Shah na kaukhre haire Aisu mama amanina nakhoi gi China khange thauna phabi Manipur gi isel singna ingtapa purangna bahotna biyo Sonia Gandhi mamang tha gi ahum dagi hauраklaga ngarang numit yangkhaini suraklaba phawbada Manipur da choba human tragedy thokli haiba wafam na mang tharaduna Congress Parliamentary Party CPP gi chairperson Sonia Gandhi na Manipur ge ibung ipwa amasung isel sing haina saihoduna mahaksu mama ama oibanina नाखोई की चाइना खंगी हाइरदुना मरुओइना आइगी थौना फरवे मणिपुर गे इचल इसे सिंगना फजरब मणिपुर द इंगतप पुरंगनब लंबीदा लमजिंगबी हाइना अपील तौरकले लोइनना ngasi फाउबदा लेप्तना थोरकलिबा थौदोकसिंगना मरम ओइरदुना लैखिद्रब नुंसिरब पुमनमकी मफमदसु थमोइ सोंगना अवाब फोंदोकसरी हाइनासु फोंदोरकले हौजिक्ति आइखोइ मरुओइबा लंबीसिंगी अफांगबा लमलोंग अमदा लैरि हाइरदुना आइखोइगी अपामबदे तुंग हौरकलिबा आंगांसिंगबु अफब मवोंगदा लैहनबा होटनगदबा लंबी ओइना खनगदबनी हाइरे ngasi मायोकनरिबा फिबम असिदगी आइखोइना सांगलबा अमगा थाजनबगी लंबीदा चतुना हेना पांगल कलहनबा होटनमिनरसि हाइनासु फोंदोरकले